Uyalala yini nobhuti wakho? Siyadlala sonke. Abazali basuka bakuphi? Ubaba mhlawumbe basuka aphumile ayobona abantu ngaphandle uma usuka emsebenzini. So wena uneminyaka emingakhi sisi? Na 16. I've never dated before. Bengihamba amajiji ngintombi yomhlanga. How old are you, my sis? I'm 18. Kushuthi mina ngisstupid mina. Ngisstupid la? Izakwendloba lengane. Yimi. Stupid le ngane mama sizoyiqondisa. Wena mfana ubuwazi ukuthi uyingane yethu. Khathi ubona wena ukuthi laba zintombi zakho. Uzuzolala nalezi ngane la endlini mangiphuma emsebenzini. Uyazi ukuthi ngisebenza ngengedwa ubaba wakhe akasebenzi. Uyenzela lento yenzayo. Lo muzi ngewami lo. Lo muzi wami lo. Yaxolisa mntomdala. Mamela. Wena ngaku-adopta umncane. Ngikukhulisa la emzini wami. Phezulu kwabantwana bami. Uyajika wena, uba libhubezi phezulu kwabantwana bami. Mina wena. Homa, uyosebenza. Mama ngifana leyondle. Angeke ngixolele izawendloba lengane. Niyabona ubhuti wenu uyahamba ngenxa yenu. Ayibo kahleni. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today ke concluding me Nelisiwe. So me Nelisiwe guys o re bisitse ka jeno ntlong ya hae a re tlo lokisa taba e ya ngwana hae am adoptileng a qetelang science hore a robale le bana ba hae ba banyana e bile a nwe jalo ska mo mamela. So mam Nelisiwe ke go pa o fa fela chance hore o jotse di viewers tsa Josie Bioscope hore wena hantle today why o re ngolletse. Nginenkinga abantu abami lapha. Nabantwana babantombazana abayi2. Labantwana laba abami nobaba. Sa adopta ingane yomfana lapha sayikhulisa lengane. Lengane mayikhula yakhula siyenzela yonke into. Kuhambe kwahamba ke mntanami kwavela inkinga ngalomntwana. Lo mntwana ke kulabantwana bami usepregise umntwana wami oyedwa. Muphi mama kubo? Lo mntwana lona inangu lo mntwana lo ampregisile lo gqoka i-black dress. Lo mntwana ke umpregisile lo mfana ngiyambuza mina ngithi ke wena kwenzakalani ngawe ngiyambona kancane ukuthi lo mntwana lona angisamtholi kahle ngoba ubaba wabo besebenzela kude waphelelwa ngomsebenzi waya kupension sisengihleli ke nobaba mina yimi ngedwa engisebenzayo la ekhaya ngigadela abantwana ngisupporta nalomfana sam adoptayo umfana usengibangela umthwalo ke manje usepregisa lezi ingane zami engithi osister bakhe. Manje ke nginenkinga abantu abami ukuthi ngenze njani ngoba kusebenza ngedwa mina umthwalo unzima. Ngicela ukubuza ke ukuthi ke lo mfana akangichazela ukuthi kwenzakaleni ukuze angene kusisi bakhe ngoba osisi bakhe laba. Njengoba uthi ufuna ukuthi lo mfana akuchazisele ukuthi ungene kanjani kubo sisi bakhe ubhuti umdala kuba bosisi. Mudala yena mudala kosisi. Okay bhuti wami ithi ngibuze wena kwenzakaleni bhuti wami ukuthi uzugcine ulale nabo dadweni. Ngiyaxolisa ebantwini abakumama noba ngiyaxolisa konke kwenzakele. Wenzeni wena ukuze ugcine sister bami sinokudlala like ngacela ku sister bami siyabe singani siyadlala nje kanje. Oh understand umama uthi uprekisa umntana wakhe oyi1 maka wena uthi abo sister bami ninokudlala yini ulala nabo boyi2 okwenzakalani umuntu omdala ngifuna ukuthi si understand mina ngicabanga ukuthi sikhuluma ngalo we dress elimnyama kodwa so uthi abo sister bami kwenzakalani ya like sacala ngadlala la lo oy dress elimnyama ngadlala kanjani bhuti wami like sidlala like sagcina silele ngasembedeni ngidlala ngani ngesex umuntu omdala yebo Nayo indaba ke manje uyabona mfana ungimamele kahle awusebenza ngisebenzi lo muzi ngewami lo muzi lo ungizwe kahle lo muzi wami lo yaxolisa umuntu omdala mamela wena ngaku-adopta umncane ngikukhulisa la emzini wami phezulu kwabantwana bami uyajika wena uba libhubezi phezulu kwabantwana bami. Ngiyaxolisa baba ngibengingaqondile uqonda ukwenzani umuntu omdala ngibangaqondile ngisuke ngalingeka ko sister bami but ngibangaqondile yaxolisa abantu abadala ngiyaxolisa ngiyacela ningixolele
Khona bhuti mama usukulala nabo nosisi wakho benilala nikuphi? Khona la endlini. Yeah, sometimes wesilala lapha endlini, sometimes Sisi, usisi ophrekani? Yeah. Usisi ophrekani? Yeah. Kwenzakaleni ukuze ufike kuleso stage sokuthi wena nje uyicetela uyithola imithi sisi weke ngwana abatswadi bawo bama-adoptile nkanta umthathi njengobhuti wakho yini? Ngisho ukuthi kwafika umfana esikoleni azongicela ukuthi ngibe yi-matric dance partner yakhe. Angicela ukuthi ngibe yi-girlfriend yakhe. Umfana esikolweni? Yes. Sho ukuthi mina I've never dated before. Bengihamba amajiji ngintombi yomhlanga. How old are you, my sis? I'm 18. Oh, okay. So ngafika kuye ngoba ngi-open kuye usisi wami nasinokulwa naye like asizwani kahle. So ngamcela ngamtshela ukuthi okay kunomfana ongicela ukuthi ngibe yi-girlfriend yakhe. So I don't know how to kiss like angazi next. So ngicela ungilontuze because we have experience unama-girlfriend. Wacela kubani sisi? Ngamcela ukuthi angikhombe ukuthi like So wena bowucela ubhuti wakho ukuthi akufundise ukuthi ukunqabuzwa kanjani? no bengicela information ukuthi angitshele ukuthi njani bengingamcela ukuthi kube uye oyenza back to me. So there was this other day angicela ukuthi ngimkhaphe kamakhelwane ufuna ukuyolanda ilo isikhiya uthunye ubaba. Kwenzakalani ke ukuthi ugcine so uyiboni nje uRobetsilene? Mina bengithi mhlambe ngoba bengimcela ukuthi angifundise ukuthi kwenziwa njani angiphe ne-experience bengithi mhlambe uyinto akayenzayo le. So uthe ngoba ukhona umunye umfana esikolweni bekacela ukuthi ufuna uhambe naye ku-matric dance. Ngifuna ukubuza bathe ku-matric dance kuyenqabuzwana yini? Bengaqale wangicela ukuthi okay ngibe i-girlfriend yakhe and ngibe phinde ngibe yi-matric dance partner. So I sounded like ngoba nginga experience ukuthi okay kwenziwani. I didn't want to sound like i-girlfriend engazi next or like ngiyislima so. So wena mayisisi ubani kutlula abuti ulikena lilithuru li wena nka o part of la robalano banona le mayitseng mina mangisuka nje ngifuna ukuzitshontsha uzitshontsha nani but ubuyile something yore lilithu uyalala yini nobhuti wakho? Siyalala sonke. Nisuka nilala nikuphi sisi wami wena? Khona la endlini. Abazali basuka bakuphi? Ngoba umama uyasho ukuthi ubaba akasebenza ngithi suka kuphi ubaba yena? Ubaba mhlawumbe basuka phumile ayobona abantu ngaphandle uma usuka emsebenzini so sibasele naye ubhuti la ekhaya. So wena uneminyaka emingakhi sisi? Na 16. Una 16? So bakufundisa isex ngoba uqala ukuyenza ngobhuti? Bengicala ngaye cause la ekhaya ku street akuphunywa. Akuphunywa la ekhaya? So umuntu omfana ositozi naye ubhuti kuphela. So ake ningibuzeni izintombi ezincane. Lona lehobala le abutwa lona lilithu leshaka butwa lona. Nero satsebo re Ramshare. Singazi sicela ukuyizwa nathi manje njengoba banibisile. Njengoba manilalana usisi usuka kuphi yena? Usisi angithi njengoba afunda umatric ubuya late. So nina nana isection beniyenzela kuphi? Besiyenzela khona la endlini sometimes ngale room la. Kulendlu yami. Maphela hanyana. Kulendlu yami. Oh mama. Mama what's happening? No. Mama mpili. Mami. Yona mkuthuisa lapha. Mami. Lethi phone. Yenina. Iphi phone kanti? Iphi? Nangisakunike lethala amafoni lathengwa yimi ngemali yami kanzima ngisebenza kanzima. Ngisebenzela iphi phone nani? Wena. Uyithathi lathi ufuna ukufihla evidence. Wena uyaxolisa. Uyaxolisa sisi wami uyaxolisa konke lokho kwenzakalayo abadala sebehala abazali bami kade ngingaqondanga ukuthi Kanti kungayenza. wena why usha awona di girlfriend na? Why urobala le bana ba motho? Ene bana babanyani so wena? Anginayo girlfriend sister ngifuna ukukhuluma manga. So nginike ifone. Efang mama di phone. Ngicela ifone unginike obhuti wakho nokuthi ke wena mfana ubuwazi ukuthi uyingane yethu usimane sakutshela ukuthi labantwana wena sik-adoptile wakhuliswa yithi wakhathi ubona wena ukuthi laba zintombi zakho usukwazi ukweshela wena la ekhaya ngiphuma ngemsebenzini wena uhambe uzuzolala nalezi ngane la endlini mangiphuma ngemsebenzini uyazi ukuthi ngisebenza ngengedwa ubaba wakho akasebenzi laba ngibathengela amafoni ayikho into engakhona ukuyenza nginenzela namhlanje wena usungenza kanjena ngokukhulisa kahle kangaka uyenzela lento oyenzayo So bhuti ngiyakuzwa ukuthi uyaxolisa uxolisela ini? Akezakala iphutha ngingaqondile ukuthi kungayenzakala into. Uxolisela ini bhuti wami? Ukuthi sengimethi Sayo Kodwa ke manje bengicela ke bandla ke. Uxolisela ini? Siumndeni.
Sumndeni mathole kawume. Ukhone ukuthi Manje shelo sisibaba. mawuzothi umfana ahambe. Ingabe kuyini lalela ke Hayi kahle bo. yini le ekwenza ukuthi wena ulale nezingane zakini yini lento ekwenza ukuthi ulale nezingane zakini Ukwenza ukuthi ulale nezingane zikakini. Kwenzakaleni. Ungiphendula ngesorry umuntu omdala yini? zakini afike emqondweni wakho Bantu abadala ngicela singalwini asibuze ubhuti ukuthi bekuyile iphi idemoni leli belimngenile ukuthi azalale. Kile idemoni lefika ngabe uhleleni ukukenela ngoba leli bana bayeni. Kwenzakala iphutha sihlala sidlala nabo sister bami angithi ngithwela wena ngithwela ubaba ngithwela laba ongaphandleke. Lo mthwalo ngwenze njani? Angifuni ukuthi uphumele ngaphansi uphele la. wena ngithi lo mthwalo lama Mthwalo kwenze njani? Njengoba uphrekisa usisi kwenza njani? Ngapha kasebenzi. kwamana ngidinga amatoho Mama uyakuphendula umuntu omdala besicela nje simlalele umuntu omdala ngenhlonipho. Ungihwethala ngabuthi? ngizazama ukudinga amatoho ngizama ukuthi ngincedise lapha ekhaya ngisaponele ngane. manje ke mina into engicelayo kuwe ngeke ngikwazi ukunithwala angeke ke angeke ngikwazi ukunithwala sebenza kanzima ubonile wena ukuthi ku right ufree angithi wena nokuthula uthi kwenziwe njani ke Sisi. Wena le time ulala nobhuti wakho. Angithi futhi niyafundiswa esikolweni angithi. Ngibatla ke bengife. La kutiswa esikolweni ngena la 18 ke. So wena hana ukena betheng lena o besilena hakaka. It was 3 times. 3 times. So wena hana ukena betheng. awucabanganga ngani qala ukuthi ubhuti wami okwesibili uma msebenza kanzima uyedwa la ekhaya why ungakucabanganga lokho kushuthi mina ngisstupid le ngisstupid mina Mama emahanyana. So wena the time ungena nalo bhuti ungena embedeni uyazi ukuthi kunezinto eziningi kwenzakalani. Mama askis awusi stupid. thwala lo mthwalo walengane Stupidile ingane zakho. Mara ayi mthwalo lengane No, izokwendloba lengane yimi stupidile ingane mama sizoyiqondisa. izokwendloba ubani Okay, my sis. Mama ngicela ukumbuza. That time huba nomuhulu wena ebilani nala 18. That time uhoba silena 3 times. Hana ukena betheng lena no go tlwetsa eng. Hobani wa rutiswa sex without using a condom. Uyapheka wena bawuthini? Angukujudge mara ngifuna ukwazi nobhuti wakho. Ngimtshela ukuthi asisebenzise protection. Yeah. Ngimtshela ukuthi asisebenzise protection kodwa athi yena angeke ngiwabambe kahle ama practical if usebenzisa condom. Wow, mama. Bhuti. Wena ulomntana lo. Bantu abadala siyayilungisa le ndaba yekelana ukudla. Lento le mamelanda lento le mina ngizoyilungisa nomndeni. Kanjani umuntu omdala kwenzakala kanjani? Uyabona umfana lo mfana fa utaqonde ngqo umfana lo kodwa ngiyavuma umoshile ekhaya ya ngimkhulisa mncane umfana ndini lo lento le kahle bengafuna ukuthi iphumele ngaphandle kodwa manje ngiyabona izophumela ngaphandle Ngeke uthi ayibungaphumeli ngaphandle kwenzakaleni ngayo ihlela endlini. ngalomfazi yazi lo mfazi lo akangiphathanga kahle empilweni yami bengikuthanda kodwa kangazi ke mamela ke sozo ngomama wakho uthi uyokupakishela impahla yakho Ngicela ukhulumele nawe mama Time engcoleni. ngiyahluleka nje sengehluleka kwamina ngiyahluleka Ayazi ni ngane yami angazi ushona kwabani nami ngiphelelwe umoya namandla inhliziyo yami futhi ishayela phansi mina angisazi manje ngizoyenza kanjani inkosi yami nakho mama hale batli uyilukisa taba mama hale batli uyilukisa ngeke angeke mina wena oh mama mutho omhulu phuma uyosebenza mama ngifana leyondle angeke ngixolele izawendloba lengane niyabona ubhuti wenu uyahamba ngenxa yenu ayibo kahle emampilini wo wait king itswa wo mama wo hake tsengiso hake thule ngimutho omhulu wenza nje namhlanje uyindoda endala wena tse ke tla bona re tsa jwang bana mama ha sa batla it's fine mama angisamufuni akahambe hey ushone awu bathi nilukise angeke ngilungise angeke ngishiye nomthwalo mina hamba lisikahlola le ha ka ba etsala ngayo ngoba le la butwawo ane hayi phuma hayi aritswe mama katswa mutho omhulu phambili wenza katswa mama eish
Oh. Wait king mfana. Ungawari. Angithi manje umuntu and abazali bakho awunabazali muswena. Anginawo Abazali bathembile yibo la. Mara ungawari ngoba so accommodate wathi umoshile and you need to pay. And ungasayiphindi. Ungasayiphindi njami Akenza ever. akenza ngalephutha kakhulu Ngokomthetho kumele ngabe bakubambisa for i-rap. Ngokomthetho. Ngokomthetho. Because le ngane inye is below. Lo una 18 angithi. Lo una munye 16. una 16. Is below the age of consent. bayakuxosha. When una 30 something. Yayibona leyo nto. ukuthi bangicosha ukuthi ngishonephi kuyenzakala iphutha kuyenzakala iphutha Mistake njengoba ulava sasho bhuti wami ufaka pile ene wenze into tse di fucked up ways ntse di sing di sharp ntho re tshong go rona no re tlo thusa ka accommodation ya 3 months go lokise bophelo ba hao o tla nno batla mosebetsi ntse go dulisitse accommodation re tla go fa dijo and whatsoever ntse tsa go hlapa di toiletry whatsoever let's make sure ways in di toiletries re make sure go sharp ka tsona ntho mama wow motho so yeah no ntho e o ska hlola go tlhela ba mama ha ka tswela ke kelelo re yena wa go tshwarisa for rape o tlo ya tronkong so betoro o we all learn from our mistakes or jwang twana mohlomong ke tsele no tshwantse lene ka yona e hadi go bana ba motho even if ba re ba heno ba o adoptile o go ba le bona I understand ke bana ba heno ka bo bankile ska di sisters kuyenzakala iphutha elikhulu kakhulu sister uthele sex aneke mphinde Yami kuzenzisa kahle kahle. beka kuyenzeka ukuthi nini ma umuntu uvukelwe and ungazibambe nebantwaneni maka kunankinga ke Yabo. skim mntwana abuthi ya re tla mo preparela guys la bona re tlile mona ko ha mami Nelly ha re fihla o adoptile ngwana wa mshimane ska ma adoptile ngwana wa mshimane go bala le bana ba hae ba banyane ba ithu ka mo i one pregnant so ntho ke ratang o itho ke go tseba keng le lona batho ba bontate ne ke kopa le tshwareng maikutlo lona ha o tshoga so qala o bona ngwana a hla di bono o go so bona ngwana di go petsa di le fiti e bona no re se ile mosadi ke batla o le jwetsa go fela tshwantse le belekelelo e ya ha o bona ngwana mo nke ka tsela ya bongwana o ska mo ka tsela ya ke mosadi o ka ya le ena dikubong ke a tshepa le wena mo mama ha e bona le situation e so kapa ha ibe lona mo mohae o tseba motho o moholo le kana na buti o robetseng le bana o ska le balela fela o emailela ko josepascop.co.za so guys ntho re tlo etsang lo ko tsa mafela re lo batlela buti accommodation ya 3 months re mo thuso batla mosebetsi ha ka qala thola mosebetsi ra montsha then bophelo ba qala a itholle room e batliwa mona ke a le rata ka fela guys I'll see you in the next episode re fela re tsamela buti re bone re tla mo phukela kae fela dintho tse di sharp dintho tse di nice yes baby love you